Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Menteri Jangka Sarkar Jalla Bakmi Ikatan Food and Civil Supplies ba coming one umban haka pratrik ujemang arajar postan lalu mega jingalang perkhatkam bat ki officer jangkatanan bat ki deputy commissioner jangki district pair ka Jalla kenawan pentikna baka bam kadi nakabenta ki dong songshong kelong ka biang pura kat baki India kadang yakon ka thama persha iki lekno ki beri dengan hau purusam jangka Pakistan. Haba keren cikilat patai kubor uba umban ula kintu yaki patba jangka Jalla bakim de ben syap tieng bakim de ben ki kuslai namal baka bam kadi kala biang pura habra ki district jangka Jalla. Mane singi don ga review meeting na bataga nega so nega situation nega prevailing situation tama pedeng India ba Pakistan tinga ko minister in charge of food and civil supply ngala lum cingilang ya perok ki deputy commissioner jong ki district ki parukan state and as possible na le review meeting tang berkat haji ngai berkene situation ba jing bam ko bangi don kaman gasni kedai ban biang stok kedai ban biang ni dong sedong krang ba bri jungi kin jakta ni di mentagasni pradrik jumang ila khot di review meeting dekat director dekat officer janga through VC di ila ya kren bang ila tir bang mentagali kam ketang ba kan ta ai ba kum belum mentagat kum jing satu hi jangan pilihan di district baro gila ong ba nimdor problem kono maka cimbang belum tahu du crowd gue ni don stok biar as kowe ngaku akan tentu ya di pajba jong ke state ke jong ibro ba kimde banting kimde bansmi kimde ban panik ke jingde ba kemar mati ting ibre jongi kisah ni mikbe mas nang oh kelak ya leccio sahab ke yang lain dia tiap ini baru ngar request ngelen jonga bomdon kamban ya long panik ke pam jadi kalau option ke stok kalau option idon buffer stok aman lagi district di ngetang kerpat ipajba bakim de bandia long panik belum mentamu katkum ke requirement ke bengi yo baga sarkar India mengurus kelapor tumakan ajar triton sibrah di ni lapukre mengutakan kam wan ada government of India kampat ain stock ngiru kenang ba kinam cakta apa ba jumi ngana glen jona nga singkia ngala kot meeting ni di hopefully ai kebadan kadang no problem di kibre gilaban phone how number 1967 lalu don no issue gilaban call on number nang ba uleu un ba ublong ba 24/7